ngiui hak to ka presles baki ai baki mi no lemar ba ikno ro ba namar ba pi pha ya kador pi shondor ba pi tebot ya kawai ka politikal parti takadaw ki ong baki ai daw ba kim setanat itu ka jingle jong pi MP kadaw baki ai meki de kadaw ka bom song na he em kun kinong elam ngide man long ki baklan ka jingmot jing perkan ni hapek kum kidaw namar subo lada kidon kinong elam jongka seng ha kiwai de kali kilek sekeleng-keleng kepajba sekonsumsi banyarap yo nuno kurtong banyarap yo nuno keparti kadai kam simet cungu kam dai ke bau pon kam kum utau presiden dan u sekretari jong keseng kadai kam simet keseng cinem kam la ban tuklar bat ngai ken sai saka sepi ane sekret benreu baka H&M kadon sipon ki tenat ka political wing ro kadon land protection cell ro kadon employment cell ro kadon bat ki wei ti ha kene ka political wing jong keseng ka bamantang sa pen kha saya ka H&M student wings bat ka H&M women's wing ti ha kene ka political wing jong ka H&M kat kum la puidak kat kum ka riti sensyar ba kas ka lengba jong kene ka snap juga kene ka wing kala aban lek show pajba ban pensuto kumno ban pha ia unong mikmat sing bar to ai uba kumno pi ti kum kataru kadon tenre bansu ong bau tau nong elam jongki utau nong elam jongi usu bau usu perwat ya taka do ong ba udai ejen jongka perkal pati kebakum keseng bat mangaru kum nong elam ngam laban pedang nama haduk kini kisni ke ong pi mene ngampat dei ngapat rong hakano ke pati kum aktif membar anai kum membar jong kono ke parti henry ngedang dai hi unong elam jong ke H&M jong ke seng balang ka bomdon benta batno ka seng sain pertai hapo ka jela ka jong kata ka dai ka tikini ki arhut kilami pos bahaya pinle kumno pin pensat thali to ne pindang lasang la penmana ba ka pos sekretari batmai ngin sepnamna supaya balasai ke pos namar pi hak H&M ke seng ke bala he ke bala ya rang jubo na lor upusdan don saangut ki bai presiden ini babawan dong sek idai bai presiden bersama mulai te ibanalason udah bai fen barem te ngila propose sapok ka CC ba iba alek nong bet insalong bai presiden jaka menelson bat iba hak jaka jong setri ngila propose ba di foster renja nanong thamai unlong kum sekretari lane ba raiwan sotun un kiu kum sekretari ne kalong kesong ka meeting sibet ni ra namar ka H&M ka don lupa ki breu bat nglajueken barabor hi ha ka seng ba ka H&M nang ne sakmat khnang ba kini ki mat ki jura jod benreu kinlong ki ba saiso bat ngim i tang celenti ba ngilaya rahi ya unong elam wada day mangaro presiden uba sulong kerteng seng tang kanam uba sulong nong elam tang kanam ubum jupoy hakim meeting jupoy ke isu jupoy ke program keseng kan bae no kon bat kawe kalong ba ya kino elam kiba le ki kampen thok brai keseng namangi yo komplain bakidon ki ngimtep kidai kim dai kidon ki khot keseng ki balong dalal ngamtip dalal yu te kaseng ke bekum kita om don jaka hak H&M menta kasengiru kini elam bahmat yang ka riwar mingi ila resign kum baka kenengot po jelang presiden asai bon marbanyang itu gila penting pi no kita ngasui ki pha sepok ka mediastel bat saka grup jostal budi tenrei hak ni kitia berdap kladon ke jing ya Suto nagaliang jong kostal budi bat ka H&M di war mingi circle ban be no ia presiden bot sekretari lengba ki kam jong ki balong persa i ka diteris kam jong seng hele ban ong ba barok kendengot dengan try na magidang scam bet triang ki di khot na menen met dong phone yang nalang kerdam na nowet na pen usla nang tay na po maulnong ki ong ngi ke H&M nang ne
ngim sya yalam baklas no nginang skem triang baik kum kisipai jongka et kinem bat kum ginang alam jongka et kinem bat sian ni singin sahiar ban pen semayu presiden ban sekretari kituro kila don hakalis ban syabek itu ki presiden sekretari na tahu kila aktif ba kila don hakalis ban syabek ngalaya tu ya ba kelang sekretari barimro suwa ba un ai pen tip ba umi na kaseng ngala betu ba makir gitu na kalis syabek dah keluar bun, balang. Kuliah bon ma